Usia na nsan bo hwe video boko social media so na prophet Kumchacha didi eye yonko asofo atem na manfo bebre ka say prophet adan wa no yasa say usori a na wonua asofo udidi o matem ena yenya eye prophet Kumchacha wa na nim bedi nkomo afasa ensemi ho 30% for anaso yaseme wo mo na ne mo send this ka be feed and 1% o den say fa phone corporate download bu bi say for bi say promo code na board party promo code ni shim omo na samre omo boy obo shim ape wo Europe nko 5 na make Canada aye $10 o send this ka be free free of charge 30% na quantity fa so send this ka e be free ti ba bo ba ne bank account 10 times so na ababetom prophet Kumchacha atanase prophet e ma kwa about party zo Ghana fo be break ka say prophet yetie wano asem e wo social media so a na wudi oyonko asofo atem yewura Akwasi Awuah na se evangelist Akwasi Awuah prophet Kofi Oduro ubi wano a na wudi ma adan na wano oparte ni disa mamichia ahwefo enumonyamfo enyansafo ni nyina michia mo aje sebe nkwasiafo di wo mene se utiwe madu atem dabi yasi bibia nkokan papa enyane enjerede medase sabe se utiwe meni watem ana me woni party tiri afoforo enumonyamfo ani asofo akasefo bebra a wonwo Ghana ha adodo na wa America Germany Canada ewona dabi o se madi sofo bi atem me enka ne kura dama social media baye me sofo bi no start social media jame correct me no obi a sabe ye di social media me dey start ye how to me inside social media yeah social media pastor yeah sa media me soli anu me jama soli ato e na social media but sabe me yama soli wi na me social media me dia ba be ye de social media okay but sofo na bi to me din say me social media pastor and sa sofo na dodo na diafa ana those days na etwa no say me ye PRO ma sofo na me de asofo bi asamo ba na me defend no what am I say me da say sabe me do asofo e pa asofo nkimo sa Akwasi Awuah wo kana sem Akwasi Awuah a wo kana sem ha ne wo kurom wa wo di atam edim panifu atam wo kurom wa e tin Akwasi Awuah number 2 so o preacher o di atam na wo preacher di atam but wo preacher ye di atam na me de ya me ba no ma ye football na me bebo o preacher any quotation o go to onu protein quotation ba ko de ye de wo asole wine na wa me ba ha that be describe to me quotation me 10 also tay quotations pa oboa otay Akwasi Awuah de oboa okay ne to as money am cha brother Oduro aye osofo Oduro awa ye prophet onu declare also ye prophet wa mangana me di bishop Selifu ani Reverend Dr. Isaac Usubempa ani ye difu o Ghana nyina tam say Ghana ha ye ni o difu o ba kokora o Ghana ha wo nyina ye nkwasiafo ba o wie ye no e no do declare also ye prophet eti ye di na dan so ye prophet Oduro sabe so fuchira bosom ani ni yiri ya issue so fuchira bosom ko kan na sam wan kan na sam enye Oduro ya na ejina na so dem ma wo di so fuchira bosom tam a na woni kurom a enye wo na woni ya you una apostle dabi na woni ha nyama wa ha sabe so fuchira bosom be yen wa me yen sabe han ne di atam ewo sabe me kura matama mi die no e social media me mi dina so dem na mi preach ya say ya mo bo mi preaching wa oh yeah ye hu so di atama o dem wa so ma so dem wo ma dina property so ani pagu o bebre a me di atama da o da bi kasa da bi enya hu say mo mi preaching wa ye bo mi di atama da bi ba Oduro etu mi dina na so le menim kwasie jai kwasia aboa kwasia Oduro we sabe mpre biasa Oduro be ya so le bewie
ye 30 minutes no de ya sole ya na Akwasi anko abamko e ko 7 de me kan me boa enye ho me tio prof e wutie han me ni na kasa we do na kasa me tio et ono Oduro o preacher we didi atama no ni atam sabe me obetumi obi ye bibi na nya mo obrofo bi amokan obetumi aka ho asem me wura fi ne brofo am pese me de ba obi aye bibi enye no obetumi achewa yeah adwenkyere ne brofo bi na pese me de ba oh okay se obetumi achewa ye okay me fa sa okay sabe ye wo kurom a me osof Kumchacha na do dan kwa kufu aba wo ye bibi na ya meka enya meka yeah sabe Oduro atumi gina na so dem atumi sinana do dan kwa kufu aba kora Akwasi atumi ti me sa obi ye bibi a sa na do ye bibi enya meka wo ye bibi so ya but Oduro 28 national na do age eti wo a wo ye me interview no so ka tell say me di Oduro ni Kwasi ewu atama sabe mpredi asa Kwasi ewu a wo ye hen wonu Kwasi ewu to bi di asante hen atama otumfuo o stay tutu o ye hu ne se we di atam de o na won timi se ko asa Kwasi ewu a se woni me se me wo me ya nante a more than 4-5 years a preach abum da me catch na wa say me na me kire Kwasi ewu Bible ono pra no ni Bible ya preach ya bombe pray by 4 years 5 years those days you kumase me ene wono Morgan ene sule kura de wo firi Morgan so firi mu na se ya eti wonnim Kwasi ewu enche me what dia something na tamwa kama adi sabe fa chame ya papa gama nche manu sisum na so mekutane nem atumi dinatam atumi di ahemfo atumi so Kwasi abo wo Kwasi ewu atumi se ahemfo ni bi tachima hene atumi se ahemfo ni bi Kwasi abo na sabe wonno nam wo na se wonno atumi didi atitiri we no matam na wonu de wo jimi na odi Kwasi asema na so of Kumchacha me so mi ko deep na temu bi Proverbs 26 verse 4 wasi edu ba bi amemu Kwasi ga ni na jimi sem na wanye se wono eti edu ba bi no memwa no e na atra so na Proverbs 26 verse 5 for say edu ba bi ebua Kwasi eni na jimi sem na wanye na bi susu ye nyansafo ena Proverbs 18:6 waso Kwasi na no mento kwaba na naso mfrafra sotoro ena Ecclesiastes chapter 10 verse 3 wasi ekwan bi Kwasi afa so no enti ase ebo na wo bi owa wonamwa wotumi de na wo kire public ni nyina sa wo Kwasi Galatians chapter 3 verse 1 Paul ka kire Galatians for say Galatians fo amunity amadwi nya adwuma Yesu eka kire hello de say wo ye sakraman the word sakraman no wo didi hello watam etwana da pa so ye sakraman John the Baptist eka kire Pharisee for say mu ye huruti ama what am I say Samuel eka kire so wedi Kwasi asem na wo Kwasi eti sabe aso Kumchacha metu who is Kwasi ewa meba who is Oduro sabe mpredi me ye nyam djuma no na Oduro that time not ton flowers wo UK tama na me di sofo no na wo ton flowers e wo no flande eti nyam djuma no ya chiche posua anka me wo rank kase wo rank chin Kwasi ewa e the prof pastor de wo kan sisi ano wo bekoso atoa so adi atem na abra kwa won sanse Ghana for yes ko person mu se prophet Kumchacha aja atem die no ni po be kasa na wa Kwasi ya za ni po be bie na no be kasa bi ono kro Kwasi ya so wo futu otu a on kotu Kwasi ewu atem so ono wo preach a ya ma wo ni din krofo atem no tu Oduro fo za Kwasi tie enye no na preach no wo be wie no wa no nsuo kentema yes
tie meba obebam sa tie na ya nso nko a wote ne ntwen abedu fie no watade mu afọ ye preachia enye sa tie aye social media etina me ya mekekam I saw them preaching perfect look at his student anaba me papa ba ko secret your friend nana anya ni buwadu nana anya ni buwadu o preach I said you preach cool Reverend Doctor Isaac Owusubempa wo preach I said you preach me am a boss ba ko me boss pa ya me boss am me don wo wiase am me penasempa your friend Jesus Abrantie o UK wo preach a gentle wo jina wa kama adina sale wo preach ya he kama ya me preach ya tesen oh bibia dan ku gentle way social media so kasa and den it will come kure any problem by software way Oduro me so what jina so dem mu preach am so what in nchen bi awata de mbefo anu nsuo that when you're preaching okay when a madness and you're preaching that you want to me so but remember mo say o ka say o preaching o become na a madness I want say wa go too far too ya be far now ya na ya mo ya na me say mo no Gana for yeah me say o jam for say prophet Kofi Oduro jina mo na to preaching adia aya me kasa ne bro so nti na kwa echi that be only preaching only preaching I don't preaching only that be na say me obi a me preach 34 years wonim ayin osofo ayu okwa jman yeah no onu say me bo me nsam ma ye frano obe kotu obe kone wo ho obe kotu yeah obe nyanto bo wase so ada say me se be ye preaching wo abontin crusade na me gina so dem metu me the 10 minutes akotu quotation be 100 okay ba kokure ni won so abebie any hole ana meti yi say me gift we say Ghana akwara sofo obi yi yeah because I know they comfort I can say meti yi metu me the 10 minutes akotu quotation be 150 achelo the whole Ghana sofo obi yi what ma say eti ya kan obi onim preach ya na wo ko ageman adeti na me press no say me sofo me press wo ko ageman sabe okwa asole Saturday me kwa asole Sunday ni nyina no eye nyame ne yeso no wako ageman preach ya woso woto ne bo no preach no to na Oduro de ne de me no ya aso ne azuma na eko aso de mu preaching ne yem preach sa ya evangelism preaching and ya aso de mu preaching eti na Matthew 28:18 no yes se mo ko preach ya Matthew 28:18 to 20 yeah mo fa wo mra na mo mechire won eti aso de mo ye nchire enyem dikatu ni gidigidi evangelism line no and ye gidigidi eti na evangelism fo no wo gina bonto woni so krakra wo twam kra na o de preaching ne tata aso de me ye nyesa prof aso de me nye ne sa Ghana ha pina na se gidifo aye wo Ghana kire se asofo mu nin kabo mu nye baako o Ghana sa se mo no ye won ne se ya be ye nye nkabo ya be nkabo mo wa ka bi bia Reverend Doctor Isaac Owusubempa ni sofo Oduro wo yele kura awo wale no na okosofo Owusubempa asole e wona na okọ na agum oba na wo se nepe e wona ade koye lie okoye oba na lie wo na faye e na ade awale no da de na de sabe mpredi asa utu mebe utu oyele sofo Owusubempa aseda ade nkom sama sofo Bempa ma ni prophecy kama ugonya ne wale wie ya wo de wo se sofo Owusubempa mfiri nyame Bishop Selifo anu akụ mfiri nyame sofo bi owo Ghana ha mfiri nyame but wo pe na wo de oye prophet Oduro eti media osofo Kumchacha me say ya kan obi we ye preacher me I am a preacher ya kan obi we ye preacher man Oduro nye preacher ne de ne ye tietiem okay senti na da bi ya me ka say asofo ni bebro wa minia ya wasofo ni bebre wo Ghana ya won kwasi apetition na won kono no won kwasi apetition wi na ya wasofo bebre wo kuroma ebinim wi yeah bebre wi apetition em bi ani Guinness ni ade
etu obi owa ya wa asofo ni bi owa wojina property na wabo wa yesram wabo eti enye tie mu no social media ya wo tie ma woni program social media ene die social media work prof Ghana for o ye video na man for criticize o prof o party de o party sasa mo so mo say masa ebi nso presi mi pa you are good. You are good. Okay. Luke 6:26. When am I saying no? Luke 6:26. Was in the penny na boom dimpa. Ni penny na boom dimpa. A curse. Matthew 5:11-12. Was in Shano so I am no time when I begin to the atro curse and what the Thomas. It's the other day and found ni penny na cast away a papa a curse. Luke 23:31. Yes, you saw the way you do your mom. The end what they be a weird. Galatians chapter 4:16. Was here done some kind of couldn't madam account. Would the Ghana for what you have become a chattel? John the Baptist. And baby, I said, when he did that, Nadia would the year war. Any member. Fallacy for us away a bay for. Yes, you baby, also did the kakra. Yes, we did it for. The obey you will be asking Pia and the Papa. Umu denounce bebre nipa beka also started in nipa beka drive a new co speed and run for beka uko queen one co speed in so no be afro masa driver won kwasi form onu wo yesi form no gia ba ko fel gia ko ni be bi ehye ade bi je ene mi ko program bi so ma wen twa to mi free program so na me ba Usa ni ye yan kremofo holiday. Eti ya papa chief imam is my only father. Or permasem too much. Oh, okay. Sadi ya mekwane wa me domino. Chief imam wa 104. Wedi ni birthday. Yenye chief imam so mako 3 ewo Ghana ha. Ka so de wo baby a. Baby a Ghana basabasa ni ntokwa ni menteme nwase. Chief imam edi nanu nyam du ope na wana yeku na wa yeku eyi nyame ya chade me ko eyi TV so na me kan asem wi so agaze sabe kwasiye bi frame ya ene ya wa ba ha ene wu presi chief imam ene Kristo ni mu ana sofo mu a what sabe manu susu na so sabe me ko kan bibi so na chi aya kagana fo no aha yeah yes Mwana modi wakuba. Yes. Father said, Chief Imam Tiwe, why yamenana. And I didn't want me baby up pay 104 when you do. Yamin family will be. Yes. One family will be. And you is no more thing. Yeah. If you wouldn't say, Chief Imam, or can one a Korean over say, Korean. Okay. On suspects. 1084. And you is yes. Wakan Koreana one suspect na nim bibia yamranti ye ayabe meme de ekura de life yamranti ye ayabe 30 years obi read books wa at this was suspect yes true papers at this was suspect eti chief imam say ese pona baso ena Ghana wodo wa Christopher ni nkredemofo ntam efe eti bi si nyame wa ye Ghana ni ya papa vice president allergy Bagumia. Yeah. That's what to me now call Reverend Doctors go who them person. Preaching come Bible. Yeah. Faben effect. So I say, yeah, Christopher when he be to me come most them for ya papa chief imam we din birthday ya president na another than Kufu and na call. Sabi on my bed FSC asumdwe be ni. It would dinipa no chia. Sami makoye program na me raise chief imam. Na me bon kremofo abaso no sabe kwase bi ananu nsuo edina baby se kwase ananu nsuo na nso me kan bibi na kwache aya kobeka ho asa etimu me anye ho wo di odo no odo di ono ewi aso obi tan wa twa wuti nyina ma no fense na num otan obi so dowa odo ye pa abusia aha na de ko twen na si prophet Kumchacha ene na twen komo award party so
tap sent and a boy a maiden come you train a de bremo yene woman no yes and this can be video and tap sent ye dan say for phone yenko play store yenda lodu bubi sense for bubi promo code and mo adequate promo code na enhim bo she ma pe you Europe nko 5 na Canada $10 oh send this can be free e free of charge tap sent na timba mobile money bank account 10 times so na ba beto na onsaka wo na boy amayensa kan na say timi Prophet Kumchacha atwen komo award party so ye producer policy bia so Joshua ne chiom na bobo anu bia mai menim ne aba amad panetene mu a edin komo atwen ebremo midane Akwasi from Awuah manage hu ye pa nyankopon ya admo be say hye bi ya krama